Gözümün altında. Lan Kuzey ne kılıyorsun? Ne bile lan? Sen siz yutmazsın beni. Ona jetim kanım. Az daha tavalı mı? Kimsiz bitti. Ya jetim der sayılı otmayı bir önüne. Olmayı lan. Evet kapışta sen. Ben Az kötüne girerse rekorttan. Yaxshi gapir, senga bir otur qiynayotgan yo'q. Yanan giyindi. Ne bunun üzerine vurup etti? Ne seni vurun, sen mol. Ya jönene kalçıldavayla siliyor. Kaçırma ben normal siliyorum. Jonkoy. Kalktasın mı? Jonkoy. Ya buradan Tartın da. Oyna, bu da eko. Bu sen yemeği buraya getir. Ha? Buradan tartıldı. Tartın da. Ya nasıl hep bir gözüm gidiyor. Ne maçlar ya? Şu maşinadan napadeniya oldu ama labo esindi de. Oldu. Şu avtounadan napadeniya oldu. Eki olaken şerigi vurup anan aylası çok men tersoy balonчу колдондум. Özüm korgoo üчүн. Экөөнүн алым жетпей калды. Лабо esindi тиги будода. Ошо. Мен түшүнбөйм да туугандарым. Мына милиция кызматкерлерин чакырды. Тигилер арыз жазабыз депчи. Бир эмес эки оло уруп атса, машинасы менен сүзүп атса, провокация кылып атса, анан эми неге булар мындай жамандык кылып атат билбейм. Мына мен Абдумаликов Бауыржан Абдумаликович арыздоом жок деген түшүнүккө жазып бердим. Тигилер болсо билбейм, эмне деп жазат, арыз жаза берсин. Менде күнөө жок. Жанагы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат болуп, провокация кылып машина менен сүзүп, анан көптө урушуп, анан ГАИ чакырып арыз жазам деп терпил кылам деген эле таң каласың да. Мен тосмо арыз жазып бердим, арыздоом жок деп. Булар скорый чакырышты. Тиги жактан арыз жазам деп, каматам деп, камаса каматып жүрсүн. Мына скорый менен кетти эми, больницага барып жатам деп. Бул жакта жүздөгөн адамдар топтоп алып шантаж кылып атат.